Ahamba Maktada Ozabu Koyi Narogi Konjelgi Torum Sida Taram Nokjeri. Krumjari, thank you. Ahamba Ozada Lakchani Bawangse. Kogi CDS exam se Kalaba Matunda Manatauga the river service se Kaino Aduga CDS exam sigi category se Kayatona Kaidu have se Ozana Kratambio. CDS exams a Kogi UPS in Loba Combined Defense Service exam Havison. The Mangonda Gichangba service Yakon Ahumle, Han the Army Dama, Adagidi, Navy Dama, Air Force Dama, Homesi. Adu the Magi, Ahum Habani Manundang Marisui. Marisui have the Army the Haga Anisle, IMA Habama, Sina Permanent Commission. Aduga OT Habama, Usha Training Academy, Sina Source Service Commission. Matang AFA, Air Force Academy Lani, Atopadana, Naval Academy, Ene. So my name Marije, CDS the Changba servicing. A CDS exams, a Quina, Hosiki High Service Mariji, the Changaba Matunda, Tawado Semoigi, IMA Academy, the training Torani, Aduga, Commission Officer Oina. After 1.5 years, Mazi officer oina, commission officer oina lieutenant de horne. Similarly, Naval Academy de Sumagi, training lawyer Matunda, Naval Academy de pass out Tokanda, Navy officer oina, Changani. And after that, Air Force Kizumagi Hyderabad, Air Force Academy, the training lawyer Matunda, my Magi branch. Army the Sumagi Karikari branch of Kanhabele. At the Gidi Navy the Sule, at the Air Force the Zoo, had the Kanagumana flying branch at Kibe, Kanaguna logistics at Kibe, administration at Kibe, at the meteorologist at Kibe Makan. Aduna, training Manung the and Magi, graduation or class 11 to have the local subject to Gizu. Makapon admaina chane. Hoy aduga oza hojiki pan bihibudo OTA na pan bihibudo. Masi khatangje women na thawa yai na taje atai di yade na. Aduna OTA sidana kamai tawba masi khatangda nupi na thawa yai sna kari gino habudo krathambi. Simbadi CDS paper ahum ne habene. Ahum je akoi ahan with English layer. Mathang the general studies GS paper layer and last the mathematics paper ahum jineb. Ada ngasai ki AFA hai ba Air Force layer IMA and NA Naval Academy. Moy ahum jigidi paper homework thagadam neba adu OT gidi asai paper ani English ka GS ka khakta match yaw da bida adu sigi moi gi adi women gi changba ya source service commission permanent commission juna te OTS women gi entry da lei je koi gi OT je khakta neba adu ma ji kai da bugi lei no hai da women je hana monda adi commission amata piram bote adu no na pirak podi odi no bhai ji khar bodi kuire adu hojik se permanent commission lai la ko je CDS ta kam kan la ka da have the having am de India de gidi women permanent commission phange any branch amata loina muk changba yare and atoba women gi entry the Air Force sang yang FK entry lay atopa entry dagi changba gi dilay CDS ki di OTA je khatang lay hospo gi wena adugo za hojiki CDS ki exam se magi stages se kaya mu shwe duga magi selection process khanba gi mong je kamai tawge have je ozana kra habi CDS exam je chahim da anirak tawe han de April da ma adagi mathang de September da ma da hojiki wena hadak gi April de 12 Sunday da second Sunday da tawne April gi de 12 tam lay re and September gi de 13 da ma chahi ku ding ani ni tawani CDS se thama tam da han da written exam han torne written je mark chahungi ne mark chahum hai bese English ki 100 maths ki 100 and GS ki 100 300 chida mai magi adi Air Force Academy ki karop tungana IMA karop tungana Naval Academy karop tungana ai preference bi matungina ai karop ta yarok podo adu yawra ba matungda next step tana koi gi SSB in interviews SSB Service Selection Board ki interview je 5 days ki interview hana torne 5 days interview hai manungda mu interview su stage ani thonam khaine first day the screening the khalau bangaina lehore khalau da bangaina numido dum tan thorani adu loyer matungda 5 days process loyerani adagi conference in to ba havdi adu the recommend to ba mulani recommend to di next step lani recommend to da di better next time pai letre recommend to matungda mu medical chalani medical in oitaragadi merit list ngairani merit list yaragadi adum academy da chatpata sumaina hojiki ahan ba khoi ahan written test se masi akoina mai pakna chatki ge haba taragadi kamai hotnagani habadi aspirant amana kamai na hotnagani habase masi matang na khaibi ngasai di process mayam sang haga su kai maru edi ahan bagi written je khan radi apote ba written je khan bajine ba maru oi ba written je khalaga loya haba sung na te adubu get pass yaw dogadi ge se changba yadamni na written je kamai khan ga da ge ta di English ta Cam scoring wini paper homework sida aina support mathematics da IT phange English da na 15 phange khala jeba or GS da 70 phange ai ma yang wang khala jeba ban ngasai gi 15 phangom yawi do adma pass to do ba ko magi minimum pass mark ana lai subject hum ji gemu ama de ekta wang ama da nem bang ya pate minimum homework sida 20% yaw gadam ne habidi 100 manung da at least 20 di phang gadam ne adu phangam matung da kamaina adi manage to goda je mai magi mi gi makan makhapona karam subject na mana strong oiba weak oiba leng godoine to kana gumna mathematics hainara ga laga
adagidi GS ta yam sonba or English ka GS ka hina mathematics yam weak oiba adum base ko ina haijening base weak oiba to kesum kai de hadi karop se suppose kaino haire khwai wang si Air Force academy jin khar wang 300 manung da magi di 145 to 150 bang ta di karop se la le 150 haije 50% khaktane 300 manung da kamain jar ka dage do suppose man English yam hina ta ga di English improve to na ba so hona journey masa ge hina boy ta di 70 phangeng khalo English ta and GS ta 50 phangeng khalo adu da kaino like 120 like mathematics 30 kha phang ta di Air Force academy phang doi ne adu wang do phang ta di atai IMA bu pa ma su ne bel bu pa ma su iphang da phange adu maina karop sana ba haiba haidi pari ni na subject khuding loi tas to na pa na tab aina haina di phare adu de strong point holaga kan satkiba haina da bodo pra hun to ko dina tab but ma ju pass mark ti to na ba mongon de su at least kyam phang ba ya da ge da mon ju hona ba adu maina di strategy aina maintain tawjarga balance phajana tor kan chat ta ga di adum ngam ba pone sma haije hoi yam chumba wa famne habidi oza khoina balance tor ga chat pana henna khudong changani hana thambi mune do oza mathangi wa hang sida khoigi CDS ke exam je tongan ba category gi makhal gi matungina mama gi syllabus tongalangani haina khanje aduga lakpagi background se habidi graduation torakpagi magi background se su tongana dum khalamgani haina khanje masi gi matang describe you IME given the any graduation background ma dek to loina mage hadi any commerce or arts or science or loina mage yar aduga AFA Air Force Academy da change hai ta gadi maje physics maths 11 12 da log poi gadamne aduga graduation de kasum kaide aduga Naval Academy go na di 11 12 da physics maths loraga maje hojik se engineering gi kawe hantak chei go na BSc bo ba ya de na ba adumaina mai gi hadi subject se Naval Academy pa me hacker su aina as log ta di soire si da manipur gi soire je aina pam basina Air Force oining haire aduga 11 12 da physics maths lo da ta di tha bo ya pote ba anu si angang oiring ai dagi hadi hana khangal bom change aina pami poche subject to kari lower ka dagi aina pami ne di haraga han de makong de short ta di angang dun hengwai regret life sumba je dum thingne koina coaching de like ta bu gan ho za aduga written test se pass tor ba matung de SSB lak pa se masida mai pak na pang thoke haraga di kari to ba darkar SSB gi je koina written ji da dum lupa lenge da SSB da ne bek to mayam na khwaidagi rejection wang SSB jine haidi mi 150 reporting to da screen in the 50 mu to ne adigi di recommend to ahum amta to da jaw ne tara to so dum yaw but rejection jang wang he ba kai digi no haida SSB has 5 days process ne personality ja han to ka do ne pa na kupna nai kha gan da thidar ka do ne ba da koi OLQ scan official like qualities 15 OLQ scan le adui botu ne moina thiris adu thi karamba candidate yaw ge have da akoina ekta मासे वांग आम हेरे नत्रगा अदि मी डील तो खत हेरे हाय तारसु कोइना पामी ओइल क्यूज तो अदि इंटरव्यू मतम द मान रिफ्लेक्ट तो बंगम द तागदि अदुम यारो दुइने द इंटरव्यू से मागी प्रोसेस अहुम थोना लेने हानो द साइकोलॉजिकल टेस्ट हाबमा मथंग द ग्रुप टास्क ऑब्स्टेकल्स GTO हाबमा मथंग द पर्सनल इंटरव्यू PI हैना अकोइना चुमना हदि 45 मिनट्स मुका वारी साबा दुमबस द साइ साइकोलॉजिकल टेस्ट काय के टेस्ट तोइ hadi mun khang to pa what is situation test WAT adi SRT situation reaction test ka situation ang pirga mana reflect kamai to igumba adi TAT thematic apperception test picture am kap tho kan daga adu matang na wari iba moina to idu kaino mi mana amaga se aina picture am ura kan da suppose sagol tong wi picture am uren khala se kana agumba ne sagol kangji gi irak pasue kanagumna thainig British ki warfare matang dir pasue mi gi perspective ne adu da kanagumna sabon yo khat point ir pasue picture ma aina kamain u gi have da wari do phajo da bena tab ai gi percentage je OLQ se adu de reflect tor ka do ne adum ba cha practice am tawba simba se hana phasna khanga chatpa koina tawje ji jo hasi han da khoju soiram de learn to is angang gi return gi khalagan interview de pharak ta na hoji se koina interview gi matang ju marang marakta adi 5 days kum bagi ga workshop ma ga officer ga kawar kan da wari ga sum sana ba oi interview haji kaino khangan ba return khala matung na mai coaching to an phajana pi viduna mane han da gi ju khara khangan da ta ga di apote adi officer ma oi rake hai ta di mama sa je officer suman man da mi un officer obe apote live like an officer act like an officer ga haji ne the officer ma gi quality reflect to pa haji mama sa je officer do na hingu ha ba na ta just my mentality je officer ma na kamai na to he mentality je khala lak pam sang ye adu officer like qualities ka reflect to ko dune interview process je hana phajana khangba adu ko na masa du habitual helaga mangon do loiner kanda ko na in the return khala matung da koina coaching ma pi bra na tra guidelines am pi raga ma se phajana police to thado khibda interview ka sulu bunate sumain thumja angang amana mentor da gi di health te dum lorani adubu hojiki exam je crack to ge haba taragadi mana honaba matamda SSB su aduga magi written exam gi su punna dum honaga trana traga step by step ama hana honaraba matungda among lakadra kamai to gani punna honaba gi kaisu dakar lai to brana khanje haidi magi written je hana
honaba ten gi di ma di chang naina pabam change ba SSB gi du di ai gi daily routine da adum yohon gi ba hadi ayuk ta jogging adum chen bi ba ko di group mam gi football sanam ni khang de basketball sanam ni khang de magi sanab daga mi deal to ba kamaina loina rak pa haje ngasai gi hengwai interview da group discussion ga torok pada mi mam rak tu ma si kamaina machang thong tholak ka dage ga je daily life te adum tholok ba pone ba han return ga na phajana hona bi ba interview gi di ko na adum la ka doine ba ado return gi hona ba sida akoina hona ba se english gi hona ba haba ma adi ahum mak se tongan hona ba na hadi english na tham english par ba tham maths par ba tham gs par amsi ore da wari ne ba adi aina GS lorak bada hana pagi English tong kaw ma di kanaroi doine ba ona nung ma da pung mari manga pa ba je morning da pung ani kai do kar loira adagi di nungdin da pung ama nungdang da pung amara ani ra kasu awa ba pona te ba aina bu thamo seng na hona ta ga di English to pa ma tam da adi English ki ne di aina suggestion pijaning ba se muk test am toina thabi ba adi adui ta di magi previous year question gi train je phana khang ba moina pa mi ji kari no ha da adu thana nungti ge dum di Hindu paper gi editorial gumba the Indian Express gumba oigira ai gi di Hindu je dum recommend tawning Hindu paper gi editorial je nungti gi paw da editorial paw je 40 minutes mukta ne ba sum pa ge mogi vocabulary adi grammar phajana dum yaw bane ba keno je adu English improve phajana taw bane adu English ki na dum ai laigra maths su chang nai na dum nong magi haina ba da ba je ai gi wakhalon da lai ba to practice taw kan da aina khangda por ma je APJ Abdul Kalam na haiba ma leib samudra je ma je adum yenga lalaka da na te do changjal la kan da mon da khong thangjal kan da chat pa hor kan da lami do mai pak pa na tra mai thiba do la ka do ne ba chukja chat ta ga di yaro do ne ba ai haina te na pura hun to pa na ta nungti gi dum chang nai taw ba ado Sunday ko ni ga dum full mock test pa jan to in tha ba mock test tha ga analyze sum to kan ai je karam ba level da leiri ai je khaladra khaloidra sol is na kadai da ai ni strong point origin kadai da adui pot munna khanga kanda ai je khandore natra ai je khandore ang wali aina khandu jina kari gi khalu du jina kari masana ne mentor na khangbangam pote be simet akoina su khangbangam ba yawe ma ji mes so le have do ado akoina khangi poto ma mes so le do ngasi mok test ma hape thama chat ki ba ma jo khangbo pote ba ado kaido bai so le no thana masa khangba ji mu hena khangba lei pote ba adi CDS tarak ba ji graduation loyer ba ngak tane aduna graduation loyer ba mi amana mana kamaina exam je deal toge kamaina khanna bu khonna ge have je mama sagi honna bu mong akoina ga to bu khakta ne ba sumaina honna mok test thaw nangna soi je kai gino soi drijna kari gino kadai da strong oi kadai da weak oi kamaina balance taw ga dage haibedo adu do akoina ga to ba moina adu poto follow phajan taw adu khaktang taw da CDS sai je kasu khanmada aruba natte ozana hojing mock test ki panbi base sigi matang sida chingsan jaraga satra yam bana mock test thaba matamda ai di hotna ba yodri ai mock test thar su kana roi ha wakhal je dum le aduna satra singje yari ge ma hotna ba yode khanjaraga su adum thagadra natragana yari hai kana thagadra kamai tawgan mock test adum thagadabane haidi exam ja preparation so hodunge de mock test thabana hana hogadabane mock test thar kan exam jina pami je haidune ngasai gi mem na habi bedo ai je khandau mandri mock test ma gi ogi roye je si moi common point ne mi loi khana wa khane mock test sab sula law dune ai mang name ni khangdana name jeno ka sungai de no one is judging you nasana nasa just to ko we masa magi do just to hon da bida haidi exam nu thar kan aina pagi poto kyam lai mathang da khan gi haita de o ai ji singai par khangdu ne mock test du dagi mock test si exam du kak tham na te wakhan khanbam ji yawri ne aina sole ji kai no wang ji kai no kai pami kai hona ni thaba lak ta na yum da lai ba mi du ne du kasu khangaroi mock test di mark wang do baina te nasa just tawgadabani but positive judgment ama tawgadam ne ai name ni atraga smya mang da mark hai do kai ni kai do kai dinu aina mang name do ai hai ta ba gi ni haina hona ga da ne ma wang asu aina hona ja ba gi ne adman hena improve tawno hona ga da ne judgment da hai di positive judgment on chala mock test di chang nai na thabi so an thamja oza na mentor so obiri bani na satra mayam ga sudum loina raga lai biri bani duna satra na hoji ki exam si ge mai pakna bu hona rak pada khwaida gi thengna ba mistake hai tare tawroi da ba moina preparation se torok matam da asoi ba hai ba tare masi kari oi bi ge asoi be je akoi na sida tawrei ji moi wakhan da oza na takpa coaching ji khaktang maru ena khan mata takpa to sumaru we adu moi mock test thar ko Sunday de hek tawbus or hoji akoi creative circle coaching ena Saturday da tawe mock test oi ta di moi mi ani hum khakta la ka ne maru oi di mock test to ne mock test to do exam da la ka da question du ka chama na question jing do koina sema kan thammi ne adu ta di exam du gi similar oi be environment and exam du ka chama na exam du hanjan than ta di exam du ki ro oi do ne or exam na pa mi je kai no khang do ne
ꯂꯥꯎꯋꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯁꯦ ꯊꯥꯗꯣꯔꯒ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯎꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯈꯛ ꯎꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯥꯟꯅꯗꯦꯕ ꯃꯥꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯁ ꯇꯧꯔꯤꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯕꯨ ꯀꯔꯝꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯒꯤꯅꯣꯕꯨ ꯈꯪꯖꯗ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤꯅꯦꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯁꯣꯏꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯤꯕ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯁꯦ ꯁꯤꯝꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯍꯪꯉꯤꯌꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯁꯦ ꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁꯀꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯆꯧ ꯑꯆꯧꯕ ꯂꯛꯁꯃꯤꯀꯥꯟꯒꯨꯝꯕ ꯄꯥꯕꯁꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯤ ꯀꯥꯟꯅꯗꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯁꯤꯗꯤ ꯐꯦꯛꯀꯤꯒꯨꯝꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯨꯏꯁꯀꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇꯒ ꯄꯥꯔꯁꯨ ꯌꯥꯕꯖꯥꯠꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯅꯦ ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯗꯩ ꯈꯪꯉꯛꯏꯅꯤꯀꯣ ꯏꯁꯥꯁꯤꯗꯤ ꯀꯨꯏꯁꯀ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯋꯦꯕ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯖꯤꯑꯦꯁꯁꯨ ꯈꯔ ꯂꯤꯡꯖꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯨꯏꯁꯀꯥꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯟꯅ ꯌꯥꯎꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯕꯖꯥꯠꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯗꯨꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯨꯝꯃꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯒꯤꯅ ꯕꯜꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯝ ꯕꯜꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯥꯏ ꯚꯣꯂꯨꯝꯗꯣ ꯆꯥꯎꯋꯦꯕ CDS ꯍꯥꯏꯔꯁꯨ UPSCꯅ ꯂꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯕꯩ ꯋꯥꯅꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯂꯨꯔꯨꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯃꯣꯏ ꯋꯥꯈꯜꯗꯗꯤ ꯃꯦꯊꯃꯦꯇꯤꯛꯁꯁꯨ ꯏꯪꯂꯤꯁꯁꯨ GSꯁꯨ ꯃꯈꯟ ꯃꯈꯟ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯖꯤꯑꯣ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯔꯛꯑꯦꯒ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯁꯦꯡꯕꯗꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯄꯥꯕꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯃꯣꯛ ꯇꯦꯁ ꯊꯥꯗꯕꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯩ ꯀꯔꯝꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯄꯥꯔꯒꯗꯒꯦ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯔꯣꯏꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯤꯅ ꯁꯖꯦꯁꯟ ꯄꯤꯔꯛꯑꯦꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁꯀꯤ ꯑꯗꯨ ꯄꯥꯒꯗꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨ UPSCꯅ ꯂꯧꯕꯅꯤ ꯒ꯭ꯔꯦꯖꯨꯑꯦꯁꯟ ꯑꯦꯟꯇ꯭ꯔꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯑꯆꯧ ꯑꯆꯧ ꯄꯥꯁꯟꯕꯁꯦ ꯄꯥꯕ ꯍꯧꯔꯝꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯇꯤꯚꯦꯁꯟꯗꯣ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯍꯨꯝꯅꯤꯒ ꯄꯥꯔꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯗ ꯍꯦꯛꯇ ꯇꯧꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 10 ꯐꯥꯎꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅ NCERTꯒꯤ 6 to 10 ꯐꯥꯎꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯃꯃꯨꯠ ꯇꯥꯅ ꯄꯥꯊꯣꯛꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯨꯁꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ SSC ꯊꯥꯕꯗꯁꯨ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯦ ꯂꯨꯁꯦꯟꯒꯨꯝꯕ GKꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯐꯖꯅ ꯔꯤꯚꯤꯖꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯣꯛ ꯇꯦꯁ ꯊꯥꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯔꯤꯁꯦ ꯀꯥꯟꯅꯔꯕ ꯌꯦꯡꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨ ꯀꯥꯟꯅꯗꯦꯗꯣ ꯈꯪꯒꯅꯤꯕ ꯃꯥ ꯀꯣꯏꯁꯟꯗꯣ ꯎꯕꯗ ꯑꯟꯁꯔ ꯈꯣꯠꯄ ꯉꯝꯗ ꯇꯥꯔꯁꯨ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯩ ꯂꯥꯛꯏꯅꯦꯗꯣ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯅꯥꯂꯥꯏꯁ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯊꯟꯇ ꯁꯨꯝ ꯏꯝꯄ꯭ꯔꯨꯚ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯗꯅꯦꯕ ꯂꯥꯛꯀꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯆꯧ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯥꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯍꯣꯏ ꯑꯣꯖꯥꯅꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯟꯕꯤꯈꯤꯕꯗ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯇꯥꯖꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ UPSC ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁ ꯑꯦꯛꯖꯥꯃꯤꯅꯦꯁꯟꯁꯦ ꯁꯤꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯨꯏ ꯑꯗꯨꯒ CDSꯀꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯁꯤꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯥꯏꯅ ꯈꯔ ꯃꯈꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯅꯩ ꯑꯗꯣ ꯈꯔ ꯃꯈꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯥꯖꯕꯗ CDSꯀꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜꯒꯤ ꯐꯤꯠꯅꯦꯁꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅꯃꯛ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯨꯏꯅ ꯈꯔ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯔꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤ ꯍꯣꯏ UPSCꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜꯂꯤ important ꯀꯩꯁꯨ ꯑꯣꯏꯗꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯃꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯃꯤꯗꯣ ꯃꯁꯥ ꯐꯠꯇ꯭ꯔꯁꯨ ꯌꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯑꯗꯩ ꯑꯃꯁꯤꯗꯤ ꯑꯦꯛꯇꯤቭ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁꯅꯦꯕ CDSꯁꯤꯗꯤ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯤꯁꯦ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯃꯁꯥ ꯃꯎ ꯌꯥꯝ ꯐꯗꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯇꯧ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯁꯨ ꯑꯦꯁ ꯑꯦ ꯀꯃꯟ ꯃꯦꯟ ꯑꯃꯗ ꯁꯣꯏꯔꯣꯏꯗꯕꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯦ ꯏꯟꯇꯔꯚꯤꯌꯨꯒꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯠꯂꯀꯥꯟꯗ ꯂꯥꯁꯇ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜꯒꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯞꯅ ꯌꯦꯡꯉꯦꯕ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯔꯥꯎꯅ ꯆꯥꯛꯀ ꯆꯥꯅ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯤꯚꯔ ꯄꯩꯔꯝꯕꯒꯤ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯤꯅꯦꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯄꯣꯛꯂꯛꯄꯗ ꯌꯥꯎꯖꯔꯛꯄ ꯄꯣꯠꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯃꯗꯤ ꯁꯦꯝꯕ ꯉꯝꯖꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜ ꯍꯥꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔꯨꯕꯩ ꯅꯠꯇꯦꯗ ꯑꯗꯣ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜꯗ ꯐꯔꯛ ꯇꯥꯔꯤꯁꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯋꯦꯠ ꯂꯤꯃꯤꯠꯀꯁꯦ ꯕꯦꯔꯥꯅꯦꯕ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜꯗ ꯔꯤꯖꯦꯛꯁꯟ ꯍꯦꯛꯇ ꯄꯤꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯄꯣꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯍꯥꯏꯠꯁꯤꯗ ꯋꯦꯠꯁꯦ 62 kg ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯣꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯋꯦꯠ 62 ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯋꯦꯠꯁꯦ 70 80 ꯍꯦꯛꯇ ꯌꯧꯅꯔꯦꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯨ ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯀꯠ ꯇꯧꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄꯗ ꯏꯟꯇꯔꯚꯤꯌꯨ ꯃꯌꯥꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯥꯁꯇꯤꯡꯗ ꯇꯞ ꯇꯧ ꯃꯁꯥꯁꯦ ꯁꯣꯟꯖꯟꯈꯤꯗꯅ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯥꯗꯣ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯔꯤꯖꯦꯛꯁꯟ ꯂꯥꯛꯇꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯏꯟꯇꯔꯚꯤꯌꯨꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯜꯍꯧꯗꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯋꯦꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕꯁꯦ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜꯂꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯕꯦꯂꯦꯟꯁ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯔ ꯆꯠꯈꯤꯕꯗ ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯆꯠꯂꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯗ ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯆꯠꯂꯨ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯟꯖꯣꯏ ꯇꯧ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯌꯣ ꯃꯁꯥꯒꯤꯁꯨ ꯍꯦꯜꯗꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯑꯦꯟ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜꯂꯤ ꯑꯦꯟ ꯏꯃꯣꯁꯅꯦꯜꯂꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯑꯣꯏ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯆꯠꯄꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯄꯥꯕꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯕꯦꯂꯦꯟꯁ ꯇꯧꯔ ꯆꯠꯄ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯁꯥꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯔꯨꯇꯤꯟ ꯑꯃꯗ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔ ꯑꯃꯗꯧꯅ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁꯇ ꯂꯩꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯗꯤꯁꯤꯄ꯭ꯂꯤꯟ ꯅꯥꯏꯅ ꯐꯖꯅ ꯆꯠꯄꯁꯦ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗꯁꯨ ꯇꯝꯃꯀꯥꯟꯗ ꯍꯦꯡꯋꯥꯏ ꯏꯟꯇꯔꯚꯤꯌꯨꯗꯁꯨ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯣꯟꯅ ꯂꯥꯏꯐ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜꯗꯁꯨ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯥꯟꯅꯔꯛꯀꯅꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁ ꯑꯦꯛꯖꯥꯃꯤꯅꯦꯁꯟꯁꯦ ꯁꯤꯗꯗꯤ ꯀꯔꯦꯟ ꯑꯦꯐꯤꯌꯔꯒꯨꯝꯕ ꯅꯩꯅꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨꯅ CDSꯀꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯁꯤꯗꯗꯤ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯈꯔ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯍꯣꯏ CDSꯀꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯁꯨ ꯀꯔꯦꯟ ꯑꯦꯐꯤꯌꯔꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯋꯦꯇꯦꯖ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯋꯦ ꯋꯦꯇꯦꯖ ꯆꯥꯎꯕꯁꯦ ꯀꯔꯦꯟ ꯑꯦꯐꯤꯌꯔꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥ UPSCꯗꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ 1 year and 1.5 years ꯐꯥꯎ ꯄꯥꯎꯅ ꯍꯥꯏꯅꯩ ꯑꯗꯨꯝ CDSꯇꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯋꯦꯁ ꯑꯣꯐ ꯇꯥꯏꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ CDSꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ 5-6 monthsꯀꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯞꯅ ꯄꯥꯎꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯟꯂꯤꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯣꯡꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯄꯥ ꯄꯦꯖ 50 ꯃꯨꯛ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯅ ꯑꯣꯔ ꯀꯣꯆꯤꯡ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ PDF ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯕꯅꯦ ꯄꯦꯖ 20-30ꯒ ꯄꯥꯟꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯥꯕꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯣꯟ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯥꯏꯅꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯟꯁꯇꯥꯒ꯭ꯔꯥꯝꯗꯁꯨ ꯐꯦꯁꯕꯨꯛꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯥꯏꯅꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁꯀꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯣꯂꯣ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤ ꯈꯔ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯡꯈꯤꯕꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯅꯦ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯐꯦꯛꯁ ꯑꯦꯟ ꯐꯤꯒꯔꯁ ꯔꯤꯖꯅꯤꯡ ꯌꯥꯎꯄꯣꯠꯇꯦꯕ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯪꯉꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯨꯏꯁꯀꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯍꯪꯉꯒ ꯐꯦꯛꯁ ꯑꯦꯟ ꯐꯤꯒꯔꯁ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯣꯔ ꯗꯦꯟ ꯏꯅꯐ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯪꯂꯤꯁꯀꯤ ꯏꯝꯄ꯭ꯔꯨꯚ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯏꯗꯤꯇꯣꯔꯤꯌꯦꯜ ꯄꯥꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯨꯜꯂꯕꯅꯦ GSꯀ ꯀꯩꯅꯣꯒ ꯑꯗꯨ ꯀꯔꯦꯟ ꯑꯦꯐꯤꯌꯔꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯑꯅꯦꯕ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯥꯔꯨꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯩ ꯏꯗꯤꯇꯣꯔꯤꯌꯦꯜꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯥꯈꯤꯕꯗ ꯏꯗꯤꯇꯣꯔꯤꯌꯦꯜꯗ ꯍꯥꯞꯄꯛꯏꯁꯦ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯟꯗꯤꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯁꯤꯡꯗꯨꯅꯤꯗ ꯑꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯅꯤꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯀꯦꯇꯦꯒꯣꯔꯤ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯃꯥर्क्स ꯑꯦꯂꯣꯀꯦꯁꯟꯁꯦ ꯃꯥर्ꯛ ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯄꯩ ꯃꯑꯣꯡꯁꯤꯁꯨ ꯇꯣꯉꯥꯜꯂꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯩ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯁꯦ ꯏꯪꯂꯤꯁꯀꯤꯁꯦ 120 questions ꯅꯦ and 100 marks ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤቭ ꯃꯥर्किꯡ ꯂꯩ 1/3
aduga chamanana GS ta ju 120 questions 100 marks negative marking 1/3 lay mathematics ta na muk tong alajina 100 questions 100 marks 1/3 lay mas negative marking moi humakki matam jina pung ani 2 hours ngakta neba aduda allocation hai ta di ai cut off haijar ke ko cut off se koi gi khwai wang da lei je air force ki cut off sina khara wang my 145 plus 150 dum ha ga 150 phang tar di air force ki cut off yaure air force da khalle ha ji ma yare return gi adi mathang da na IMA le Indian Military Academy Army gi je ma gi na 135 sum phang tar ga di IMA phang ena khan be yare aduga 130 phang ba or 125 plus kan 130 sidana Naval Academy aduga ngasai OTA na women entry out adudana out of 200 ngasai ina haiduna out of 300 ne ba humduna ngasai gi match out of English ka GS ka tani OTA je mongondana IT plus or IT 5 phang tar di OTA je return khalle na sumaina mark yen thokpa or negative marking sumaina le aduga hojiki exam sida height ki limitation gumba sudum laiba male aduna akoi gi north east kangu se sida di kra exemption laiba kamai to north east ki exemption lai moje subject to correction 153 centimeters mai lem dongma 153 je adi feet manga ha ne adu feet manga de dum yong nei dana adu gi hena less oi tari yadre ngasa gi height tam lei air force ki flying je di magi yang wang man la gusung ya de 6 feet ki hen me je flying de chang ba ya de magi cockpit ta chan da hai ta ya ne mu ya de yang wang mu ya de adu high limit ta ane me khang na de wang la su ya de akoi gi hojik se social media gi sumaina chokhalak poi mutung ina facilities e mam lai reva information phangnaba aduduna satra se magi source knowledge ki habatare amadai su yamna himalaktana thomjan ba ma tawrapa aduna karambana chunga doino habase ai karambada ingani habase haibadi yamalaktana hena ko ngabo mo oeba satra singjida masigi matangda dikra thambini adum chumme mem na haje hadi hausi coaching me am jine ba sengna moina pirapa source me am jine ba hadi Delhi gi coaching ha Delhi da coaching am legre da hausi di CDS ki defense me am legre ba adu moi coaching kun du gi tongan materials kun du lakta de amom de like tok line khalo hadi moi kun du gi like tok di like jam kun ne ba adu ai kaman select tok do no ba adi online ji da mu thag lai ba then YouTube do da su oja me am jo se coaching chat to YouTube to me phange ba adu YouTube to karam boja phari no khala ga dum lai ba aseng bagi di lai khuding ma dum phai oja khuding so dum loi phai adu aina follow to ko ama se chap chan do hadi suppose oja ama dun semai ba like to hadi exam du gi orientation sem jare ne adu da mi me am dun dum khara phai ha ba ma dum ai select to ko loi mi me recommend to di lo biru no ko mi me an sim di phara ne ha dum yare adu da ai sa gi hona bam to ko dum hona bi ba adi gi di YouTube to wi ni khalo aina pam ba oja me am na so dum pam na view ga khara yam bam thiraga stick ama to gi da dum stick to gi मैम भांग चटप नब असेंबदी होनगदब अना पामजब खनबीरो लाइक वगैरह और मेंटर वगैरह स्टिक तौर अदुम चटखिब अदु खक्तंग अदुमाइना वन वे द चटकन नत तादि मैम चथोकी तादि हौजिसे अदि कीजु किहल्लेबा सोशल मीडिया दा याम चावबजिदा इस ngамरोइद्रा गायना हेक्ट मोइना हाइजन मैम जे लिस्ट का उहल्लगा अदुम रील्स दे कैदगी पंक्सेम सेमबजे अदुम चिल लोबे नुगायबसे अदुम एन्जॉय द प्रोसेस like pa boy get interview get everything enjoy the process ai jo du dia ni ai gum mi atni khali do ai hona bam thok dum hona ni ai jo dum so na khala kan ai hona ri have unnecessary tension je lotion music kana de na smai ha jage yam no je loisalak pasida koi gi exam je thadi thaning ba duga howdri ba have tare aspirant ado hek hobada gi magi koi first step se kari oigani duga mai pa ke harga di ma kari tawgani have su khra thambi an bada mana exam je tha ba se mana yam pam jabam daga le hai aina pam por ha ji di aina phangna hona ko done aina su pam dana mina taw ha chat de phate isane yam pam biro hana yam pam jar kan suppose army da ha ga adi sting amai mamang da nang na lep gi photo ga na san na mit ta uja ba ko agi di force ka ha ga adi rafael pyro kan da kumdara ga nang helmet ko ko la kumak bagi sakta ma ura ga yam na crash oi ba yam ai sana yam pam jabam da ka le pam matung da aina pam ta di ai ji kamai mai pa ka ti ma mathan thi jara ne coaching kai da to ne ona tra kamai na mentor le kana thagile thira kan adu gi thirak bodo adu mai pang na dum phajna dum nangi momentum da manghan bi da phajna la dum hona biro aduga mai soidana pa nangi ngasai gi han gi motivation ngak tang yobe na tab ta seng na manung dei power kan da de kan na hona biro adum soidana mai pa kani adu de tension lo bi da just enjoy the process ha jine na da di hekta ai phangau dreina program ta hoi ado oza failure se di kamai na deal tong ni ha bisu kitang hai biro ma phangau da bagi mata ai nang sai phangau da bagi ha je hai di ma nang sai khona rei ma'am da
interview khalak tab han wakan yam ngai tab ne ai interview tare lak sure han dai ju wakan yam ngai am de han wagi hai di spon ga sijo tok sala line yum ga khan yum da di mangi ga taw dana adui po che kai no da nang na thanda na te aina taw du ai kam khang da gi ne ba han ba just ai youtube da yenga chat pa ne ado guide taw na ba do phajana lai kan da nang hona ban thok ai khalam ai ju hona but ai du hona ba koram de ai du blindly hona ba ne process du khang da na hona ru ba ne than do hona ba ne process du man na khang bi mu ta na exam oi gara interview oi gara moina pami po ai hana loi khang do jat ke ba hai di question lik hen bai ta isa na isa da ai question du phangan ja ba gum ba ne ba phajana hona ja ke adu da khalak tre ne choke nang hona bam thok de hona ri dana du da ai khalak ta ai gi lak ta tam da ba ge ni adu atopa ma mai lai jaram ja ne sumaina khandok bi nang gi hona bu tangwa sing na hona kan da khalak ta do adu wa khan ngai khala ju du wa khan ngai sumain tham ja ge hoi oza aroi bo na hogolali ba na ha sing sida oza yu ba biwining ba message le ga di khra tham bi aina bijining ba se adi exam khuding ma loina ma exam ma ga chama ne amana heli amana tai amana hen kem ta leite chama na bang ta ni adu da aina hona ri bo to thamoi sing na tum haidi exam khan ba ji coaching da ju leite oza da ju leite last isa da le ai isa na pamjai be exam thamoi sing na pambi ba adu exam du na pame posting do khanga aina chang na phasana hona bi ba ngak tangi koi gi reels sama ur motivation phang na ta ba thamoi dagi thamoi sing na aina nuti gi chang na hona kan da excellent obis ni kya khan gan de aseng mandi consistent oi ba masa gi chang na hona ba mi jing je sumaina khan ma ngak tani aduna uri ba surrounding de su learn to view learn to ma tung da chang na hona kan da soidana mai pa kani mai pa pu gi lambi do change hai tar ga di koi gi failure ma lak ta ba se ki ba na ta ba just enjoy the process ama di soidana phangani sma hai jage yam nungai sing asi ozana ozagi achin ma matam kai thok pira ga koi gi thoram sida saru ya bi ba ozabu um ka hanna thagat pu phung tok chari members